कृषि दफ्तर नि son of Bagila Singh Molsom, Darjeeling. Guri Nile. Also, the Arula Skumadon, pharmacist, medicine route, distributor. Contribution to Matia Mohoda, no Hinda, as of now, one of the crowd. Project, chief executive member. Ini beneficiary je orang yang power tiller mana ini agriculture ni equipment dok mana borona ang request kami naik musuh. Tabung je scientific ni method by sini agriculture department borok je babe sunok perlu. Krisi sas kaya ni banggai. Omasung training kahang ke mana tu beroi seruna ni nana. Karena o department tabung ni jog by miliwui bahiki krisi sas kaya perlu tomu. Sung para rot kena kabang ma samun tangnai do. Sung bosor tangui pajak bono bahiki sunok perlu ni pajahi homani do kena. Sai ne ro busi agriculture development thangka sung YouTube ro na kang ke boroni agriculture tomato sas khaimani mai sas khaimani tabok to social media wo available information na ni bagoi nai mai kang ke blai mane boroni omono srungani motor komama no haisi no brawo si boro busu mai kutung ka hati khai no brawo sino to jaga bai jaga na hoi no baya tabu phane agriculture cultivable land almost brawo 25% cultivable land tonggu. Asal jaga kebang, sing pisang banyak kau haji. Orang jaga sini tak government ni inisiatif, tabuk je utul naik tong mani black ke kaha. Haipan sini lukuro. Department na tesa kubul nani nangu. Department ni am ni agriculture khaine ni thangwi tuma problem nirok petition lodi, nirok sapai di, orang ni tak Superintendent of Agriculture blai active ke lam sayo phai bo samung tang tong boni thani niro mas hanai hachi chini am sayo omahai nangu neni irrigation facility tabok turi tomar no sum shiro ni nangne borno aske si borobo udug nana dini chini minister pen gusombai chular bai je irrigation minor irrigation chikor je facility roi tongmani omo phasi tabok chini am sayo tibu nangko nanai asuk turiko. Ini ang minister ni buskan ni sani musuh je tabu panu PM kusum ni je sulat nana ni musuh ke Romawo. Joto nu facility mana? Jadi department bu kaham sakana. Nesto oma hake si buskan mo ma agog na. Je agriculture cini economic ni backbone hi hojak mani no kami am sani lukuro bono teacher nozor maro nai. Sas khaimani no sung srunglai ni nangnai sung bui chakri khaine no to borok to chakri borok no srungui chung tang ekhe tongkhe to je krisok rok borok to ungklok moslo sinai ne hani bangai ang ase kok kobang thalia sini minister ni khoktoi chung tei bu buskango je bo scheme ka ham to mani rok no chung khna lai ne ang omone sana ni mosugo chung tabong ni scientific technology tabong ni je bui use khaimani department je phurungmani bahai ke modernized technology by chung krisi sas khaimano srungnani nang omo chung nijeni uddog by srungnani nang sine aske si chung buskango chini krisi sas no teibu buskango agogroi manai gasu nung sing jotona hambai khumbai khai